Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa anhu lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Aidan halemane padha karo riwayat sing dhukur niku. Annahu sak temene Sayyidina Abi Hurairah iku sami'ah tau krungu sapa sahabat Abi Hurairah krungu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Kanjeng Nabi rupane dawu mathalul bakhili wal munfiki kama thali rajulaini. Mathalul bakhili utawi umpamane wong kang medhit crikit bulu-buri imentengkan ada buri setak bulu saking dari coba andeng cerai aja sampai kocak pada bulun buri. Mathalul bakhili utawi umpamane wong kang medhit wal munfiki lan wong kang infak wong kang sedekah iku kama thali rajulaini kaya dene umpamane wong loro. Kama thali rajulaini kaya dene umpamane wong loro alaihi makang iku tetep ing atase rajulaini jubbatani utawi jubah loro. Alaihi makang iku tetep ing atase rajulaini jubbatani utawi jubah loro. Jubah nika pakaian jubah. Jubah bene pakai nareng Arab jubah nika pakai na Gusti Kanjeng Nabi dice alergi dak jubah ayak saya melolo orang jubah kok ayak saya jubah jubatani utawi jubah loro min hadidin saking wesi min sudayyihima jubatani utawi jubah loro min hadidin saking wesi min sudai min sudayyihima napa niku dari lafaz sadyi nah sadyi nika napa kimun bahasa kasar pentil min sudayyihima saking susune rajulaini ila taraqihima maring belung dodone rajulaini. Ini bagian apa yang saya maksud kelaban taraqihima nika adalah napa belung dodone rajulaini niku nggih niku al-'azmani fi a'la sadr ndukuri dodo niki ana belung nggih niku sing nanggene susune wong lanang niku wau. Nah menika perumpamaan antarana orang se bakhil ban orang se munfik. Fa ammal munfiku anapun utawi wong kang infak iku fala yukum ora infak sapa si munfik illa sabagat angin modot apa si jubah. Fa ammal munfiku anapun utawi wong kang infak iku fala yunfiku mongko ora infak sapa si munfik illa sabagat kecuali modot apa si jubah. Dari jubatan ini kan tapi salah siji ini jubah aw wafarat utawa sempurna apa si jubah
ala jildihi ing atase kulite munfik. Awa farad utawa sampurna apa se jubah ala jildihi ing atase kulite munfik hatta tukhfiya singgo nutupi apa se jubah nutupi bananahu ing napa niku pucuk drijine sinten al munfik hatta tukhfiya singgo nutupi apa se jubah bananahu ing pucuk drijine munfik. Maksudnya nutupi iltasokot napa jenenge nututi sampai tutuk. Wa ta'fualan ngelebur apa si jubah atharahu ing burine munfik. Wa ta'fu lan napa niku ngelebur apa si jubah atharahu ing burine munfik. Iki perumpamaan napa niku bananahu niku maknane asabi'ahu padha hatta tukhfiya singgo nutupi apa si jubah bananahu utawa asabi'ahu padha ae bananahu ing pucuk drijine munfik wa ta'fu lan ngelebur apa si jubah atharahu ing burine yakni bekase telacak sikile niku lho bekase lumampahe si sinten si munfik. Beda saniki ambe wong sing medhit. Wa mal bakhilu anapun utawi wong kang medhit iku fala yuridu mongko ora ngarepaken sapa si bakhil ayun fika ora ngarepaken anyun fika ing yen to nginfakaken sapa si bakhil syai'an ing suwi-wiji kang sethithik illa lazaqat angin napa niku kelet utawa ceket illa lazaqat kejaba kelet utawa ceket apa kullu halaqatin napa niku apa kullu halaqatin sekabehane gulungan ya gulungane sarunge gulungane kelambine kabehane gulungan makanaha ing dalem makanane halaqah fala yuridu fammal bakhilu anapun utawi wong kang medhit iku fala yuridu mongko ora ngarepaken sapa si bakhil ora ngarepno ayun fi yen to nginfakaken sapa bakhil syai'an ing suwi-wiji kang sekedhik illa lazaqat angin kelet utawa ceket cikeng aja bodo napa nyaman aja bodo lem mah eltiku apa sing napa kelet apa sing ceket kullu halaqatin sakabehane gulungan makanah ing dalam panggonane halaqah fa wa mongko utawi al bakhil iku yuwassi'u jembaraken bahwa mongko utawi sinten niku al bakhilu iku yuwassi'u jembaraken sapa si bakhil ha ing halaqatin wala tattasi'u lan ora gelem jembar apa si halaqatin bahwa mongko utawi napa niku sinten bakhil iku yuwassi'u jembaraken sapa si bakhil wala tattasi'u lan ora jembar apa si napa niku halaqah. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan gambaran dan perumpamaan orang yang berinfak, yang bersedekah dan orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan infak atau sedekah. Perumpamaan bagi orang yang munfik kama dan orang yang siapa bakhil kama thali rajulaini seperti kedua orang yang mempunyai pakaian daripada jubah min hadidin dari besi. Tiba ada orang dua sesitung loman sesitung cerek dolem cepleng mosok mon dolem ceplenge cerek ta keng gawe ngereng-ngereng iki rengkona bener nikah
ah mun dalam cepleng cerek, mun pelosorna dua bini dua, umre pelosorna situng ya bini to masih pelosorna situng, sak pelosoran dua takut melulu. Rengkonan ni kak, masya Allah tahun yang napa dalil, polan cepleng ada lembut cerek je jah cepleng ada lem. Cek nyongok cepleng orang, cepleng kini ku bi congok deki mole ne raga. Cek semua dalam berarti cerek. Nah, orang se ahli infak ben orang se bakhil nikah pada orang laki se mempunyai pakaian daripada jubah min hadidin dari besi, menafkahkan hartanya, dan orang yang bakhil kikir dan orang yang tidak mau menafkahkan hartanya bagikan dua orang yang memakai baju besi. Dan kedua pakaiannya ke jubah dari besi neka ampun menghimpit daripada orang sing nganggo ini ka, artinya okornya ngepas rapat. Baik bagi orang se munfik atau orang se bakhil, pakai nane keceket, ngepas, pas body. Bisa bayangaki pakaian dari besi, bener dari kain-kain biasa, bener dari kain tuyubu, bener kain dari wol, tapi kain dari apa? Besi. Jubah kain dari besi. Bon kain jubah sedari napa, baju jubah sedari besi neka ampun menghimpit kedua tangannya dan kedua buah dadanya. Ini napa? Dodono pun ngepas, mara seneka lengannya juga ngepas. Masuk kan ngagulir ya? Kalau ngagulir sini ketok. Makanya mon polisi, tentara, pancen pakai na soro ngepas, soro ngampert. Malaikat Allah juabon rogaga tekirajo mapan kan polisi kan sini kan polisi atau tentara nih pakai pacet pret ngampret pacet kudu ngampret sobung pakai polisi se borgelombor nih ke sobung karena pacet malaikat Allah gagan tekirajo gimana mak muhlis tak masuk tak bisa lis itu anungku kita lak ngamperta ki orang binaragawan nggak adirai nggak share nggak sesebagian gitu pacet kelambin pacet tak pakai tataki pacet malah kita lak gagan lah orang dua nikah orang laki dua se cerek ben se lampe nikah pada kelambina dari jubahnya dari besi padit ngampret tak ada ngakuli. Nah, ya, tak ada ngakuli. Menghimpit kedua lengan dan buah dada. Ya, ini kenapa? Kadang-kadang adik sosoki ya. Ngocak sosor tak nyaman engkau. Ngerti buah dada ya. Kadang-kadang adik sosoki ya tak nyaman bahasa. Ada boleh bahasa si alos boleh nih. Kipun paling alos pun tak bisa. Pun pak alos boleh tak bisa. Soalnya pian montek pakasar tak ngerti tak paham buah dada dim berdebu nanti kok deh jadi soson reng laki ini gila karena di sosoki ya bener reng bini reng laki karena se nikah se contohnya orang laki orang dua kita nikah reng se cerek ben reng lampe pada kelampion jubah dari besi lengan ngampret dadanya sampai ngampret sampai buah dada nikah yani ala napa can kele ala thudayhima atau thadiyhima nikah perumpamaan hingga tulang atau buah dadanya sehingga tulang selangkangannya yani sampai mengarah dok tulang si atas soson orang laki ini waktu itu ngampret sarap pun tak bisa guli. Nah, adapun baju besi yang dipakai oleh orang yang bersedekah, maka setiap kali dia bersedekah maka baju besinya akan melonggar.
Setiap kali bersedekah kelampin longgar. Infak boleh longgar sampai kelampinnya ke jubah nih betul-betul longgar pon, nyaman angkuina. Paham nih genggi? Kelampinnya longgar, napa kelampinnya rapat sarah sampai lengan, sampai buah dada, sampai gondodo ini rapat sarah, tak dengar guli. Sedekah benare, infak terus sampai napa sampai betul-betul kelampi jubah sing ngampret nika sampai longgar. Fala yunfik illa sabagat. Fa'amal munfik, adapun orang-orang yang berinfak, fala yunfik illa sabagat, maka tidak bersedekah kecuali akan melar, modot. Si asal ngemprot, sedekah boleh, sedekah boleh, terus sampai nyaman angkuina. Are mon pas sekendi mau sok nyaman ya, angkuina kelampir, lah jajan. Kan tak nyaman. Lo era, lo yo tak ngakuni, kan tak nyaman. Orang selampe nikah, saya terus menerus setiap hari nika bersedekah terus longgar sampai betul-betul nyaman pakaian nika yang kui nika. Kainnya nyaman, angkuinnya nyaman, okor ngepas. Nikah. Adapun orang seinfak maka fala yunfik illa sabagat, tak bersedekah, tak berinfak kecuali modot, melar, longgar gan sekonek. Naam, awafarat atau ala jildihi atau napa gela sempurna, jubah nika sempurna di atas kulit daripada si munfik sampai betul-betul sempurna bisa menutupi. Jadi Nabi SAW aneka mengakui pakaian tak pernah rasana pakaian melebihi jari-jari daripada tangan. Ngepaskan kanton nika, kan pergelangan. Tak sampai lebih. Maka sunnah hukumah pakaian nika cek sampai ngelebetin daripada jari-jari. Kang kurang lake, mun reng bina yuk kudu ngelombor. Mun bisa cek sampai kita lak kerigin kecuali kita lak sekuni, cek nyak banyak. Mungkin pacet nyari sing ngampret ring bini. Senengan sing ngampret. Itu kocak dodo manuk. Bengkong ketewel. Betes cakalan. Cik. Komat boy. Cik ngocol lagi. Apa mau keluarkan uragan tak kok. Bon. Mun reng bine kudu longgar pancen, Pak. Harus longgar. Tak oleh ngampret nih kan. Pakaian bener menutup aurat cuma rapet, ane kocak kasiatin ariatin, berpakaian tapi hukumnya sama dengan telanjang. Akalampian tapi kocak abeng kang apa karena terlalu ngampret. Ya kelampinanan yang kui. Takutnya lah bodi neji. Nah, jadi saya kang kui orang bini gelombor. Kang kui orang laki pengepas. Bahkan pakai na orang khuyala nika, pakai orang sombong nika sampai bita lebih pakai na. Ya, maka monoreng saasarongan di atas mata kaki. Napa nyaman tuh dan remerean nih kanggi pelurus atau di atas atau lurus. Habib Umar bin Hafid nih mau nasarongan abek teki. Jadi saya sampai aglembre, cek sampai di bawah mata kaki. Nah, jadi perumpamaan orang ahli sedekah nih kah kelampina asal rapat, longon rapat, dodon rapat. Benar sedekai sampai longgar sampai betul-betul sempurna nyaman deka kolen yang kuineka hatta tukhfiya bananahu sampai depak deka kerigin tak sampai menutupi di atas kerigi tapi depak pun ngepas pun anda okor anda deka di atas kerigi neka dek pergelangan neka
Neka perumpamaan orang se longgar sehingga seluruh badannya hingga jari-jari kaki tertutup sempurna. Ya, saking dari sempurna ngepas. Tapi sebaliknya, wa ammal bakhil, aneka. Sebaliknya orang se munfik. Wa ammal bakhil, adapun orang se bakhil, orang se medit cerikit neka, fala yuridu ayunfiqa syai'an illa lazaqat. Maka setiap kali ia berusaha untuk mengeluarkan infak karena watak medit, maka wataknya akan menolak untuk menafkahkan hartanya. Sehingga pakaian tersebut semakin rapat, semakin rapat, semakin rapat. Wis tak keluar papan sekali. Salah kelambina rapat, ya, lengan rapat, dodono rapat, tambah tak keluar sekali. Tak berusaha, tak mengharapkan fala yuridu ayunfiqa syai'an illa lazaqat. Nolak untuk berinfak. Ya tambah kelet. Tambah kelet, tambah ceket, tambah singset, tambah kini pakai nah, ya tak tambah tak nyaman. Saung guna. Sampai gulungan-gulungan neka, ya, gulungan-gulungan saya menempel baju neng pakaian nempel neng kolen, kok semakin ketat semakin gulungan semakin rapet. Ini sampean sarungan rapet gelungnya, gungen neng nyabengnya. Celana rapat gelu gendin dia mencandreng kona talian selebar japa gendi bener gendi talian selebar beda matnya menemat gendi walau selebaran bertalian atonya memat gendi rapat gelu tak nyaman ketabu karet celana sarung kerapatan sini keumpamaan ring medit nih sini tak nyaman tibi aslinya. Da orang ya jiling tak pantas. Cek ring pakaian rapat gelu, kene gelu. Tak pantas. Aban tibi aslinya tak nyaman pakaian gelek nih pun. Tak nyaman untuk dipakai pun. Terlalu rapat. Cuma karena pun desara orang nih ampun medit, desara tak seneng beri, tak keluar sekali. Kimpon. Akhir odi sengsara. Odi tak nyaman, soki keng jere, tak nyaman, aslin tak nyaman ring medit nih, aslin, keng aban aroma masa nyaman man menyaman, aslin tak jadi memberi nyaman ring jere nyaman, sombong, jangan orang, aban tibi tersiksa sama gue dengan sifat nggak nikah, keng tak sadar, dari penter setan nikah ngelabui, kan orang yang mau terasa dekat nikah, cerita Habib Bakar kasah. Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf menika mau cerita. Wong iku kate sedekah. Kudu ngliwati 70 setan. Berat, Pak. Tak gampang ring sedekah. Harus melalui beberapa rintangan, tantangan. Di antara 70 setan nika sedadi penghalang daripada al-munfik orang se infak otaba sedekah. Ting keluar peker gelu jan setan lagi bon mon puto de remah ngalak sekene an be ngalak sekene an merah biru saya mergo ngelong ngero setan datang boleh boco jia oleh berapa liter juga kideki mulai bensin ngalak boleh sekene an seterusnya seneka sampai betul-betul bisa melewati rintangan saatnya mas setan petong bolo setan ya montek belajar di kalah melolo kuli bisa main di setan nih tak lemenang di setan nih Pak terus kalah melolo tambah rapot tambah taning nyabeh tambah taning nyabeh isinya mana anannya senyare babaan sedit medit babaan secirikit babaan anak an bonan senyaman mesti orang sedekah, bersedekah, berinfak nih kah harus berterima kasih dah orang yang segelem nerima nih. Karena apa? Karena nih gelem ngebatunya sampean ke surga.
Hari sing ngebek dunyane sampean, hari sing ngebek pesene sampean ke swarga. Mestine sampean berterima kasih ki ya. Bener orang cuma senerem masih berterima kasih. Semerik pun harus terima kasih karena ada gelem ngebek ke akhirat. Cek yang ada orang ria, tak ada pak dunyane sampean ke swarga, Pak. Pada ontong, saya beri ya ontong ponan oleh PC, semeri ya ontong polan pesene ke swarga. Jadi mun tak ngelebetin petong polo setan tak bisa aja Nabi Bakar nih. Berat, Pak. Baca Quran tak sampai petong bolo setan ah. Tak sampai petong bolo, ngajir tak sampai petong bolo. Lemon urusan sedekah aja bocor yang kadang dek nyabun tak eman kok. Pasukan berani mati, cap jempol darah, maju tak gentar, membela yang benar, semboyan. Pasukan berani mati, tanyi tak eman kanya bececel benta sedekah. Anu le semoran le moro langsung lemes. Kenyabut tak eman. Pasukan berani mati cangking pentai sombangan masjid lelo. Langsung kerok, langsung keltop. Catet. Sabuk dalam akal, sabuk dalam ateh, sabuk dalam pikiran, keterangan dia. Orang yang sedekah harus ngelebetin petong polo setan. Elengak kengak nih kak, eleng-elengongku. Catat petong polo setan. Lepas ada bungkun langsung ngalak PC selorokan Pak. Si bini tepak kaca. Datang di dimah ngaji lek. Mek moro muka selorokan jan si bini. Abah ilmu anyar ja. Hebat gua. Siapa orang yang sedekah kudu ngelebetin petong polo setan. Mun tak bisa ngelebetin petong polo setan, tak bisa sedekah. Alhamdulillah petong polo setan kalah lek. Kalah bingkok lah. Menang kok. Sedekah engku setiang kok. Heba kidak masjid separuh tang pesero. Celengan roh. Ambu jan sini. Apa eko? Petong polo setan. Iya, petong polo setan kalah kak yambun setan pakalah kada burung. Burung tak sedekah capok embun setan jere. Beli boleh cek embun setan, cek korbin aja dia. Lepas cerai orang laki rekor kursi bini si lampe pelambai orang laki sebini cerai Pak. Ngela tanya ada orang se nakona lambe nih. So laki corek sar sebini lampe sekejaki. Orang nyerek. Masalah along-along surban kalau ngatas be. Keng cerek. Letak rontoron di masjid, kecet orang. Apa je? Si kedeng situng penyakit cerek ya aku cet kapi. Bi nyambibi. Engke bulah. Tetanggen lapar tak ereken, tetanggen sakit tak sande. Jabon punya dunya na. Nanti nana banyak. Kecet orang. Cacet kapi. Paham ini? Makanya orang lampek neka luar biasa banyak anonan apanya mana keistimewaan orang lampek neka banyak sampai beda seranya mana Kiai Ali masyhur tulangan neka pernah ngibas hitung keterangan ada buaki napanya mana ngalem do orang selambek nikah ngalem do orang lambek nikah al jahilus sakhi ahabbu ilallahi ta'ala min abidin bakhilin. Orang bodoh tapi loman. Orang bodoh tapi loman. Ngerti nih kah? Nggak wi. Beda pak dari jengkang wi. Al-bakhilu as-sakhiyu
Al jahilu orang seputu, as-sakhiyu orang putu tapi loman. Aneka ahabbu ilallah lebih cintain tineng Gusti Allah min abidin bakhilin tenempeng orang sali ibadah tapi cer akecet langera apal Quran di budi tidak ada bener dari ada ke budi. Kalau biasa mau dari ada budi apal Quran ada apal dari kul a'udzu birabbin nas sampai ke al-baqarah kengceren sekecamatan tetap akecet orang Pak. Duh Quran li beli itu kengceren syarat tak seneng orang Pak. Beda orang butuh al jahil as-sakhi putu tapi loman sosial teki tanda kalah mau orang nyombong kia bodoh orang abantu kia bodoh orang kerja bakti pokoknya walhasil orang butuh bener orang alim orang butuh ilmu pas-pasan tapi loman apa boleh alim loman waduh ya ampun cek sampurnan namponan cek orang butuh kita lah sifat bagus loman katon sifat loman butuh lebur bi Gusti Allah lebur bi manusia Allah Ta'ala lebur di orang loman nih walaupun butuh bener kula soro sampean butuh loro loman enten keng nika perbandingan apa boleh ahli ngaji ahli ibadah di ilmu loman ketelak manfaat ilmu ada ilmu manfaat cerek nih kesobu ngaji pun gulaku wah tak ngaltok sekali apa nah mulai ngaji ambu mau cerek je tikal masih ngaji nerang-rang bener soro ngaji rang-rang gula kesampian nika umpama apa boleh bener ngaji loman asib jia dua jempol lah cereng butuh bayi loman beda majelis beda jam'iyah butuh mixer apa cangkok lah jangan bingung arwah butuh yang mau nepete sombongan langsung beda to mon maji ya nyanyi arundingan nih wah nyanyi arunding kebanyakan rundingan wah Haji mardud je paling kok dan orangnya tapi orang butuh nih Pak Masya Allah ya orang butuh tapi loman nih Kak sampai bari mulai terangaki as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallahi ta'ala min abidin bakhilin orang butuh tapi loman lebih kecintain dengan Gusti Allah dan bang orang saya tak rontoron ya tas saja dena saya tak buambu motor tas bena tapi sayang sosial tak ada tak pernah sedekah tak pernah ngaltok apa-apa tidak nikah jauh dari rahmat Allah jauh dari swarga jauh dari manusia semak deka apa neraka jadi kudu iya langakin kecering lah pakai ya serapat sarung kerapetan ya tak nyaman kelampi kesingsetan ya tak nyaman pelonggar nih ke pelonggar pelepang dede sampai pelapang dede aberi lapang dede kelampi saya yang kui longgar nyaman pakai paham ini lamun kula ben panjenengan terus menerus dalam keadaan ngak nikah ya pacet orang nikah rata-rata kelambina rapat kapi ponan aslina pelonggar kelaban longgar loman tambah longgar tambah nyaman angkuina okorna tambah ngepas nah sebenarnya juga orang si ahli infak atau bersedekah nikah ingat nikah perumpamaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tore berusaha untuk ngelangaki penyakit bakhil penyakit meditnya orang medit ini beda secara napa hakiki beda secara zahir beda secara batin beda orang yang paling cerek sera
Al-bakhilu idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang medit bila sebut tang nyamah debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keng orang kira tak gelem selawat kangko. Are medit termasuk dia. Ya selawat tak luang. Selawat nek tak luang teh ada urunan, ada bejer, ada apa? Tak luang dunya, tak luang apa? Karo selawat. Orang termasuk medit nih ka al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang medit termasuk orang medit sera. Orang mau sebut nyaman Kanjeng Nabi, keng orang gele tak gelem selawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Tentono selawat dengan penuh hormat, ta'zim, mahabbah, ya, menghormati, mengagungkan ke Kanjeng Nabi, mencintai Kanjeng Nabi. Benih asal-asalan selawat, benih angar-ngaran selawat. Orang bakhil nih termasuk. Masya Allah ya. Jadi mon kula ban panjenengan odi dalam keadaan bakhil, maka semakin rapat salah kelampin duri beseh. Kelampin duri beseh. Ngampret, lengenah rapat, dodono rapat. Listrik kena tak nyaman sekali yang kui bonan. Tak nyaman sekali yang kui ini kan. Nah, adapun orang yang munfik, fala yunfiku illa sabagat, kecuali longgar kan sakone longgar. Akhirah betul-betul rasa iman nih kampun kalah bareng rasa sosial ampunan. Salah iman bodoh kapi, saya tak iman. Terus tahu sampai saya tak iman. Coba ngering tadi rasa iman nih, kan dia iman kapi. Cuma ketopuan iman nih kah, dorongan iman. Iman kalah bareng iman. Dari peranan iman berikan to. Saungku nih siapa teman saya iman kapi. Tapi dorongan iman tak ngatelak ke swarga, iman saya mengatelak. Tak ngetelak kegencaran kebalesan, tapi iman sih mendorong untuk beramal bersedekah nih kah. Akhirnya laban rasa cerek nih kah. Siapa sih tak seneng bolong bi orang sih lempek. Seneng wah, seneng sarah. Seneng sarah. Berinfak. Ya tampon lah. Genai dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا هei orang-orang yang beriman la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah hartamu dan anak-anakmu akan menghancurkanmu daripada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata bajeng alakoh demi anak, demi bineh, demi bese. Demi dunya. Mata abasa, alasan gini kah? Anak dunya. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Nyak banyak orang kelar ngecok gara-gara anak. Kelar ngerampok gara-gara kebutuhan amwal PC cek sampai PC dunia ben anak neka menghalangi atau menghancurkan hubungan kalau panjenengan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Serana orang melakukan hal ngak nikah, yakni lebih mementingkan urusan dunia ben anak daripada urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul khasirun. Allah Ta'ala saat ada rugi orang gitu. Rugi dunia ki bisa usaha sampean, tapi rugi akhirat tak bisa sambunan karekas tanah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari apa yang telah aku beri rezeki kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum mati datang kepada kalian, sebelum ajal menjemput kalian. Apa keba apa ke kuburan? Ya wes tak baju besan sampean meli apa ada baru nge kuburan no. Ngopi bi sera. Sobu ngebung Pak sobu main apa sobu. Ada pasar rakyat dojono perabatan do tak ada sepeh.
Tak waju pesen sampean. Kini kuburan lah tak waju. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula, pas ngocak, ya Allah pebeliaki boleh kul infak aku teh tak bisa. Percuma kastah kare kastana. Makanya orang lambek nika orang-orang sesoleh as-salafuna as-salihun aneka mun alaqah hasil lakone kae bagi. Kang kui sedekah, kang kui celengan, kang kui kebutuhan. Belenceh. Monoleh 50.000 umpama. Sedupolo celengaki atau besi 10.000 kebe celengan atau 20.000 celengan 20.000 belenceh 10.000 sedekah. Orang soleh lambo, orang lambo, dia tak mau ala buka bi. Engak kebule tanggen, oleh nalakone. Wedi ditelok, kebe sedekah, kebe belenceh, kebe celengan tak kowe kebutuh. Bagus nih kak, betul telok perapat. Celengan, sedekah, belenceh. Barokahku, pak, barokahku rengkonan. Pas-pasan ngak nih, kan ki kober ngak kebule tangke. Saya sakit, saya lapar. Dididi arbe rengkonan nih, dididi arbe malam Jumat lah arbe, anu dididi arbe. Setiap ada yang arbe saya. Engki mau lambok nih kau rebe nih kak arbe nya rengkonan ki, arbe tak ada tereng soki rebe nih kak, reng ditandin arbe kapi lambok nih. Ngabek kopi seceret kalangker dengkuring, nya nyabok, napanya mana gedeng telah. Gedeng kudu gedeng sebarang pun sabak ke langgar arbongku pacet orang lambat ni seneng sedekah ongku mangkena rak serak rengkonan ni rak serak ongku rang penyakit setime tak penyakit tener yang cek jeren bojone bau tak bau kakan kepi cere ongku buta lembun gini ko mun rengkonan sobung pak tanda megik jer tanda kulkas tanda bederanji sabak ya tas nasi bila tak ada sehari jadi laku adeng boleh loman rengkonan ni kak nyimpen tak banyak keluar makin kan seket lemak sebidak lengan lecang ke mah koci ngocak kopi tak tepak ini kakan jerik jadi beduk jadi ciong mau tak ngalecang ke meki ngode ban cacala enten cak saya kagak gulem pian deki ngaku kan jomon ya air yang cek benter enjak pak enten sokian gulem pian bisa ngaciri maksudnya muka Robi mulis ya minggir olis tapi andik kelebihan kia mak mulis neka ampun kelebihan kia mereka kehilangan sepeda motor tak susah tak nangis agelak mak mulis nih lumrah orang kaya dengan sepeda ini kan nangis, sompek, lapor ke polisi, lapor ke petinggi. Karo mau lis itu, lis, candi coba. Nah, pecah lah sepeda. Nah, mosok kehilangan agelak muhlis sih. Gawat muhlis, kehilangan sepeda. Agelak pak muhlis ini. Kula kehilangan PCB, aja ton getonan. Tahu sepeda ngarala coba lis tak tahu. Lu sepeda lu tak hodi starter ya tak ngerti yang kok pokoknya gelek kehilangan dia pokok ya Allah engki ini mondeng lembek nih masya Allah dididi arbe seneng arbe engki pun makin sobung tadi reben sekali do bodoh arbe sekonek mentone jaya banyak karo dong kuring minta yosin do beli jairah ya kalau deng guring mata ya sini lah pateha aja cokop Pak Ustadz nyon anu pateha napa nih bu deng guring bagi kan jasa oh king al-fatihah cokop bila hadratin nabi saya nyaman sebut dong guring mata yasin can Ustadz aduh tak ngeneng recong ya mun panggo ngajom pah bodoro kon surya bi kok robi rek koren bi kopi no ambak akeset Ustadz tah enggak akeset ongku Ustadz apa mau akeset fatihah lain komo al-fatihah wah pas kalau dengkuring fatihah ya Allah
Orang kono nika masyaallah, cek bek lampunong Mbak Abdullah nika. Oh, lampunore ngembane, Pak. Lampunore ngembane. Beda orang minta dembane ke saare beli 3 kali, 3 kali beri. Saare beli 3 kali beri. Tentu dengan wajah biasa, tandik mimik saya berubah, tak mencoreng dengan napa wajah-wajah saya berubah, enten pancet mbane. Dari bangsana habaib, dari bangsana orang saya walhasil masuk kapi dukhuli dan Mbah Abdullah ini pancet terkenal loman mbane sampai beda salah situ ngah habaib almarhum puna nyamanan Habib Abdul Qadir bin Syekhan Pasuruan kurang santri senakona bilan mun beda Habib sekerang rolis senge bawa motor Datsun ebel samunya pater nyaman Habib Abdul Qadir goreng hebat nih kerang sar. Toman terakhir apang kisaran kulan yang kejayaan karena peleman kejayaan mikadir nih terakhir. Ada buka kaules, ana itu minta uang sama inti punya jat. Engkau remet tapi saya embana kake, bukan untuk anak makan. Anak cukup, anak punya uang untuk anak makan cukup. Tapi anak tahu Ki Abdullah ini orang dermawan, orang loman Ki Abdullah. Wallahi jangan Habib Qadir, wallahi uang yang dari Ki Abdullah sampai detik ini masih ada. Uang PC si dari Mbak Abdullah benar kira sampai si dari pada PC aja deh. Sabok bisa kok bunyak lepotin lah. Kebisek kebingko. Engkau tahu mbak yang loman Mbak Abdullah, loman sar. Kebisek kebingko. Pacet minta kok kak mbak. Mon meri ini tak atau tak nyongo Pak. Setep mon meri ke gula ini ke lema. 1 loro 3 4 5 tak oneng nek 100 50 10 repisen ruah pokon kan lema mon telubang ngene jongo piro iki mon sakone jujur gula 100 mon tepak ke 500 neng gula Masya Allah mon mangken gula sampean tau sanyongo kene kegetok 50 ya lah apa lek set mau nyena sekak apa Masya Allah, wis elang aki penyakit cerai, usaha ngi, ngi cak moro sekalian tak kuat tokar bibi nampian. Ayah aku ngacu jangan, ya polan pada si anyar list si anyar pola. pada 2 list ya, ada mau list ada list gini saya budir nyara. Bener tak kok list tampung list tipir tak kok. Ayah aku ngaci ya, ben haja mulai haja ngobrol ben setia. Bener ngaten tenten tak tarik tenten je. Ampun aja ngaji pak les kau jangan sebini. Les sih bini ada kakak ada gusan lah. Ampun les kau. Wah tak nyaman kian kau les ke. Pokon cek rasa pokon kelu latih kelu kan sekone tentang kau apa. Injuk rasa kau kadu. Iya kok. Lecek ngaji dia. Jadi ini dia masih kula belajar bener yang kelampen Pak rasa eman pada bedegi ya tak ada yang tandi eman nih kakeng gen sakone gila tanya ke mak bedor aja kok mentepan pegel roh ku tak eman kok bibandor sini ke kula mau tepan pegel mon kakek dari norek loman dak dintibi ampo tak loman mon di kula loman bedor mon anu bi kula iya sakarep lah anu kan saya beri neser iya rendah di orang loman bacol jangko ya Allah la ilaha illallah subhanallah ni'mal wakil mantar mau kayak Pak Elang sifat medit nih kan ki tadi al bakhilu la jahilun apa kala orang saya as-sakhi la jahilus sakhi orang saya bodoh orang saya ilmu pas-pasan artinya bener orang saya bodoh maksiat ke Gusti Allah tapi loman ahabbu ilallah min abidin bakhilin lebih cinta intinya Gusti Allah daripada orang yang salih ibadah tapi cerai ya kimun ki ibadah rasa eman sakone pun biasa nikah biasa tak ada halangan tapi mau sampai tak keluar sama sekali lah nikah kula seneng mau tepan beda saipul lebat beda kula ambu saipul apa gebul kerupuk ya wah ya bagus ya macam di andin saipul kerupuk nikah jadi sekali-kali ro beda tok ngalton sakone tak apa-apa cek pengaltok kapi pun jaden tok ki pun engko kon sing diguring bibine bene kruwen saya guring tak kok mak saipul saya guring bi sibine ya mengkaro tok ngaltok tak apa-apa
Mengatakan ngomong moro bagi kopi jongkron apa. Ya saya pulih kuring macam-macam. La ilaha illallah. Sepora karo lagu le prei masih semua habis lagu prei. Lagu hadra bahasa Sudan. Cecil datang lis masih hadra jelis. Malih tahu rasa kata apa hadra jelis. Tempeng nak gelejar marsopu tedung marsopu gawe wiridan karena bekto marsopu nika bekto se mustajab. Pengki gawe tikir ka Gusti Allah. Mantar muga dadi ilmu manfaat. Ketika perumpamaan al-munfik orang bersedekah dan orang si bakhil. Al-munfik orang si aku lampion rapet. Nah nika mune asudeka longgar sampai nyaman. Adapun orang si bakhil fala yuridu ayunfiqo. Tak sama sekali tak di harapan untuk berinfak syai'an kecuali tambah rapat illa laziko tambah rapat tambah cikeng tambah tani nyabuh tambah tani ngaguli. Ah ini kan yang neka perumpamaan ku ning akhirat eta mona sayutawaquna ala dalam ning Al-Qur'an ya bekal kalau ngakini tining Allah Subhanahu wa taala kang kuwi orang-orang si bakhil neka ayat si terakhir. Dalam Al-Quran mencaci maki orang-orang se medit nika wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah ku bakal kalau ngakine dunya sek kecerek jer hari sek man kaiman bikake hari sek man teman kalau ngaki kabeh dunya lemarin no sepeda motor mosok kuat mbian tak kira kuat. Allah Ta'ala si ada bus sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kalau ngaki ku bareng sik man iman, bareng sik man deman nika ma bakhilu atas apa sik kecerek. Ya. Kalau ngaki tining Allah Subhanahu wa taala bahaya, ya. Bahaya. Tinggal ilmu pas-pasan, loman apa boleh ahli ngaji, ahli maca Al-Qur'an, ahli ibadah, kadik loman. Wah, tambah sempurna cintain wi Gusti Allah. Cintain ben manusia, cintain ben para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Termoga ilmu manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salat